ahandi ni muri shopping mall. Iyi ni banki, ijya ni banki, aha ni currency exchange. Muri ibigo bitatu byose ushobora kuza kugura ama devise, ukeneye kugura ngaho uraza nyene bakaguhura, urabona n'ibiciro byanditse hajya nta byo kuvuga ngo bariko barakugora, uragura kujya umuntu agura isepa ikindi kintu cyose. Hanyuma tubonye amabanki abiri na currency exchange. Hano hari yindi banki igira gatatu, donc banki zitatu ugashirako currency exchange ya privé. Usiye ko na banki ari privé bahita ngo ni Terry Banks. Nabukeneye kumenya iyo Central Bank iri, nta nico numva Reserve Bank ikora, ijya vuga ni BRB. Amabanki asanzwe niyo agurisha ama devise kandi ajya yose kwarane. Ubonye amabanki atatu n'iyindi kindi ki exchange, nishobora kugenda ngahitamwo angasaba amafaranga yose nifuza, ama currency atandukanye with no question asked. Abarundi mubura ama devise gute, byagenze gute ngaho mu Burundi ko atakiri gahunda aje mu ngo mbura ama devise. Voilà, mwikubita gashi imbere yuko abagenzi baduhagurukira twebwe abasaza. Okay, bye bye.